channel yacu nkuko tubisaba kandi tubashishikariza. Amazina yanjye nitwa Rwizake, nkaba nshaka kubagezaho uburyo wakoresha kugira ngo ukorere amafaranga binyuze mu myuga itandukanye. Ntabwo rero hari abantu bakunda kuvuga ngo ntiwakora ibintu runaka, ariko buryo umwuga n'umwuga upfa kuba gusa kwinjiza amafaranga. Muzabona rero ibintu byinshi bizajya binyura kuri iyi channel. Mbashishikariza ko mukora subscribe kugira ngo icyo nzajya nshyiraho cyose muzajye muhita mukibona kandi bibabyarire amafaranga. Uyu munsi rero tugiye gukora agakapu ko abamama bakunda guhahiramo, kugira ngo murakabona ni agakapu keza kari gakozwe mu buryo rwose bwiza cyane. Aka gakapu uyu munsi niko ngira ngo mbigishe gukora, hanyuma muzakomeze kandi mukurikire n'ibiganiro byacu byo tunyuzeho byose, kuko byose ari ingirakamaro. Ntatinze rero ndagira ngo bereke uko umuntu agatangira mezire zako, uko umuntu akakora mpaka ateyeho imishumi mubona, n'icyo ngiye kubereka. Ndagira ngo mukurikire ntucikwe n'agace na kamwe muri ibi tugiye gukora. Gutangira gukora aka gakapu, murabona impande uruhande rwaha ni ruto kuva aha ugera hano. Ubudodo ukoresha kuri iyi kote ntabwo ari bwo bukora kuri iyi ngiyi yo kuzenguruka, kuko ho ni harehare. Mu gupima rero ibyo bikoresho dutera intambwe enye, uha iki gice tugatera n'eshanu zo kuboha iki gice ugera hano hirya. Akaba ari byo ngiye kubereka. Uru rudodo nirwo rugomba kwambukiranya rukava hano rukagera hano hirya, rugomba kugira intambwe nibura z'ikiganza eshanu. Rimwe, kabiri, gatatu, gatanu. Ubu nibura ni mezire nzima wakoresha. Ikindi kandi nagira ngo nongereho nuko ngo niba hano dukoresheje ubudodo 9, hano tugomba kugira 19, kuko impamvu iyo imibare atari igiharwe bituma uza guteraho imishumi bikabisikana. Ngo hano dukoze 19, hano turagera 19, hano twagira 7, hano tukagira 17. Tugenda dukora imibare ijyabwe kugira ngo uze kubasha guteraho imishumi. Ubwo rero iyo maze kubona urudodo rumwe ngenda pimaho izindi kugira paka shyize kuri wa mubare 9 wanjye ngo nshaka gutangiza. Iyo umubare wanjye 9 umaze kugera, nguyu wa mubare wanjye 9 ngira ngo murabubona ni utuntu 9 rero reka mubare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uradusongora nkajya ku rindi bara. Ubwo niba ahantu nagize 5, hano nagira 4, kuko bitareshye. Nabeze ko bitareshye. 1, 2, 3, 4, nkakatira hano. Nababwiye ko iyo wakoze 19 hano kuri iyi kote, ahandi ugira, iyo wakoze 9 hano kuri iyi side, ahandi ugira 19. Ubwo ngiye gukata utundi 19. Kugira ngo murabona ko 19 twageze, wenda natwo natubara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ubwo ntase 19 ko ku ruhande rurerure, n'utundi 9 ko ku ruhande rugufiya. Hanyuma iyo impamvu ushobora kwibaza uti se kuki wasizirisemo akadodo? Kuzirika akadodo mo hagati ni ukugira ngo bize kumfasha kububoha butanyanyagiye. Hanyuma gusongora ku mitwe ni ukugira ngo bize kumfasha kububoha ninjizamo neza muri bubibone, hanyuma bikamfasha kugira ngo
hataza kugira ubusaduka, kuko bushobora gusaduka ugasanga bugiye bwangirika kandi ndimo kubukoresha. Ndagira ngo rero mwitegereze dutangire kuboha. Bwa bundi bukeya ubufata mu kuboko kw'iburyo, ubwinshi ukabufata mu kuboko kw'ibumoso. Ngira ngo murabona ubu nibwo bukeya, ni bwa bundi 9, ubu ni 19. Ntangiza urudodo rwo kuri 10 rwo ku 9 ndubohesha bwa bundi bwo kuri 19. Ngira ngo murabibona ni rwa rudodo rw'umukara ntangiye kubohesha muri bwa bundi 19. Nkakomeza gutya. Ngira ngo murabibona ko ngenda niba nducije hejuru gutya, urwa kabiri ruri bunyura inyuma gutyo, bigende bigera gute bibisikana kugira ngo bihure mu buryo bwiza. Niba urundi rwanyuze inyuma, urundi rwanyuze imbere, urundi ruraca inyuma gutya. Nkomeze nishyika mu budodo 5 bw'umukara, mpite nkomeza mboye no ku bw'umuhondo. Ni ukugenda mbisikanye, ngira ngo imbere inyuma kugeza igihe bwa budodo bw'umukara ndangije kububoha kuri bwa bundi bw'iki bw'umuhondo. Noneho biraba byiza nimbanza nkamara ubu bw'umukara kugira ngo nze kuboha ubwo bw'umuhondo nyuma. Harasigaye bune. Ngira ngo murabona ko bwa bundi bw'umukara 9 bwose burangiye. Ngiye kububoha burangize, ariko muboha muri bwa bundi 19 kugira ngo nabwo burangire, ntangire nkore indi. Hanyuma hano murabona ndekuye bishobora kunyanyagira, mpita mfata kamwe ko hagati runaka nkagahina kugira ngo kamfashe bwa bundi bw'umukara hatagira ubusohokamo. Ubundi nkakomeza nkabuboha muri bwa bundi bw'umuhondo. Kugira ngo murabona ko hari ibirimo kugenda byikora, ari byo biza gutanga indiba. Hanyuma kugira ngo butanyanyagira, nababwiye ko ufata ko hagati runaka ukagakuba kugira ngo kagufatire ututumuka. Imbere inyuma mpaka rwose uko ari 19 mburangije. Ngira ngo murabona ko bwa bundi 19 mburangirije muri bwa bundi bw'umukara 9. Ubu nshyitse rero noneho ku rwego rwo kuringaniza kugira ngo hataza kugira ubusumbana, bikaza gutuma nkasoza mu buryo butari bwiza. Noneho bityo ngiye gukora, ngiye kugira gute, ngiye gukurura ndinganize. Nimara kuringaniza bwose bumaze kuringanira, ntangire nkora indiba. Maze kururinganiza, ubwo ngiye no kuri uru rw'umuhondo. Mbanza gukurura ka kadodo nkakigiza inyuma kugira ngo mbashe kubona uko mburinganiza. Kuringaniza nta kundi ni ugukurura gutya. Nkakurura nkaringaniza, hanyuma kugira ngo nze kubasha kubona uko mboha. Hanyuma iyo birangiye kuringaniza, ka kagozi naziritseho kugira ngo kafashe bwa budodo kugira ngo utanyanyagira, nkakuraho. Noneho namara kugakuraho nkakuba, nkagenda nkuba ko hagati kugira ngo kamfashe n'ubundi kabumfashe kugira ngo butanyanyagira. Kugira ngo murabona nibyo ndimo gukora. Mbikora ku mpande zose kugira ngo
hataza kugira urudodo na rumwe runcika rukaba rwasohokamo imibare yanjye nakoze ikaba irapfuye. Mbikora ku mpande zako zose uko ari enye, kugira ngo murabibona nibyo ndimo kugerageza gukora. Murabibona mbikora ku mpande enye zose kugira ngo bimfashe gutangira gukora indiba mu buryo bworoshye. Ngira ngo rero murabona uko bimaze kumera. Aka gace mubona hano niko kagiye kugira gute kuvamo indiba ya kagakapu kacu nahoze mbereka. Ngira ngo murabibona burongeye gutangira kuzamuka indiba already yamaze kuboneka. Icyo ngiye gukora ni gukora inguni kugira ngo kabashe kuzamuka. Ngiye kubohesha urudodo rw'umuhondo mwinshi, ngiye gushyiramo umukara kugira ngo kaza kuza gafite isura nk'iyaka ngaka. Mu gutangira kuboha uhera ku ruhande ushaka urwo ari rwo, ushobora guhera hano cyangwa se hano, ariko ubwo reka ngewe mpere hano. Iyo ngiye kuboha murabona urudodo niba ruhinnye gutya, kandi nababwiye impamvu yo kuruhina, ndaza nkashyiraho rwa rundi ngiye kubohesha nkarutambikaho gutya nkarushyiraho gutya. Iyo maze kurushyiraho gutya mpita mpinura rwa rundi nahinnye, rwa rundi nahinnye rukamfasha rwa rundi nashyizeho, nkahita nza nkafaturu mbese nkabinyuranya nka kwa kundi nakoraga ndimo gutangira, nkahita mpina urwahe rwo hagati. Dore ndaruhinnye kugira ngo rumfashe. Nagera hano hirya nanone nkabisikanya nkahina rwa rundi rwahe rwo hagati. Ngira ngo murabibona. Iyo maze kuruhina ngwinjiza hahandi kugira ngo rukomeze rumfashe urwo ndimo kubohesha. Ugakomeza ubigenza gutyo. Iyo rero ushyitse ku nguni imwe, uhita ndagira ngo mukurikire neza kugira ngo hataza kugira ikintu na kimwe kibacika. Rwa rudodo urimo kubohesha nguru, ndimo gutangira kubohesha kugira ngo nkore inguni, ndarunyuza. Unabona urushyitse urwo naringezeho n'uru, ngiye kurunyuza inyuma yarwo. Ngira ngo murabibona, urwo ndimo kubohesha n'uru, urwo rugezweho n'uru, urwo ndimo kubohesha ngiye kurunyuza inyuma y'uru naringezeho. Ubundi mpitegira gute, mpite nduhina kugira ngo rumfashe. Murabona ko mpise nduhina, ugakomeza ukaboha muri bwa buryo naberetse busanzwe. Mu mwanya muto murabahita mubona inguni rwose nziza enye zikase. Nk'uko bisanzwe rurarunyura rurarunyura inyuma. Ngira ngo murabibona. Numara kurunyura inyuma nduhine. Akamaro ko kuruhina nababwiye ko ari ukugira ngo rumfashe izindi zitanyanyagira. Ubwo inguni ebyiri za mbere maze kuzigira gute kuzikora. Ubundi ugakomeza ukaboha bisanzwe. Ngira ngo uko murimo kubibona ni ibintu bitagoranye. Hanyuma ugacikana n'umuco wo kugura envelope y'ijana ya buri munsi. Aka gakapu gashobora kumara n'imyaka 5 bitewe n'uko wagafashe. Mu gihe envelope ushobora kuyigura umunsi umwe ikarara icitse, ejo ukagura ugasanga nko mu kwezi ukoresheje nk'ibihumbi nka 5 ugura envelope. Nyamara mu gihe wakwikorera akantu nk'aka kagufasha mu gihe kirekire. Ndabasaba kugira ngo mukore subscribe kuri channel yanjye, muzabona ibintu byinshi kandi bizabafasha kwihangira imirimo, mukaba mwakorera amafaranga mu buryo buboroheye. Hanyuma ashitse ku nguni ya gatatu, ubwo nayo ndabigenza nk'uko n'ahandi nagize gute nahagenje. Ndahagenza nk'uko n'ahandi nahagenje, kandi murabona ngira ngo atari ibintu bigoranye. Hanyuma ubwo ngiye kugera ku nguni ya nyuma ariyo ya 4, naho mbikore kwa kundi.
noneho ko icyo nshaka ni ukugira ngo aho nahereye mboha njye guhura na rwa rudodo nasizeyo rwo natangije. Mushobora kuza kwibaza muti se ubwo nushika aho wahereye biragenda bite? Ndavuze kugira ngo ukurikire kugira ngo urebe uko bigenza. Ngira ngo murabona rwa rudodo dore aho ruri, aho nahereye ngaha, kandi urwo ndimo kubohesha dore bigiye guhura. Iyo bihuye rero, iyo mfashise icyo nkora ni iki? Icyo nkora ndenzaho kuri rwa rudodo nibura nkarenzaho nka kabiri cyangwa gatatu. Ubu ndengejeho rimwe, ndenza hejuru ya kabiri, gatatu. None iyo maze kurenzaho nibura inshuro 3 nitangira guteka rwa rudodo ndukata. Ubwo nabuheshaga nkarukatira hano. Impamvu yo kurukata ni iyihe? Niyo kugira ngo aho natangiriye bwa mbere ninshyiraho undi murongo wa kabiri ataza kuba ariho nongera gutangira, kugira ngo nushyiramo ibintu bitazagera gute bitazameneka. Ubwo nsoreje hano ndimutse nje gutangira ku yindi kote, nakomeza mbigenza. Mu by'ukuri murabona ko indiba already yamaze kugira gute kuboneka rwose, n'indiba nziza ibereye amaso. Nakomeza rero nkabo nkomeza gutyo uko nabigenje rwose, niko nkomeza mpaka gashyitse hejuru ho gusorezwa. Ikigoranye hano ni ukukora inguni, ariko iyo wamaze kuzikora ibindi biba bisigaye biba byoroshye rwose. Ubu haba mu buryo busanzwe paka ukikije aho uri bugasoreza. Kugira ngo murabona ko ari akantu keza kabereye amaso, ariko kandi kanagufasha gutwara utuntu twawe, ari byo wahashye, ari utundi tuntu ushaka gushyiramo, kakagufasha kubitwara. Hari ikindi kibazo ushobora kwibaza uti se kuki ibintu urimo kubikora uri umugabo ni kuyihe mpamvu? Ngira ngo muzi ko ikintu cyose kizana amafaranga bibaye byiza utagikatira, kuko amafaranga ntabwo atoranya ngo uyu ni umugore, uyu ni umugabo. So ibintu byose ubishoboye byazana amafaranga wabikora. Ndimo ndabikora ndi umugabo, ariko hari ikintu binyinjiriza, nifuza ko nawe ubikoze byagira akamaro. Ngira ngo murabona rero ko nshyizeho umurongo wa kabiri, noneho isura yako nyirizina igatangira ikagaragara. Uburyo bwo kubohamo ni bumwe, uko ndimo kubigenza ni gutya. Ngira ngo murabona nshyize hamwe urudodo naruhereye, ndenzaho ka gatatu nababwiye kugira ngo bibashe gukomera. Namara kukarenzaho nkahita nkata urudodo ndimo gukoresha nkarukata, nkahita nimukira ku yindi kote yo hirya. Ubwo dore ndarukasa. Ngira ngo murabona deja ko agakapu kamaze kugira gute kwirema, karangiye. Ngira ngo rero ikiba gisigaye ni ukukaboha ukakazamuka muri bwa buryo nagiye mbereka aho nkasoreza. Ngira ngo murabona aho gashyitse ubudodo bwo nari nakase bumaze kuba bugufiya, biterwa na mezire bafasha, ariko ushobora no kukarenzaho kakaba kagira na metero, birashoboka. Ubu rero aho nshyitse naho kugasoza, ndagira ngo mwitegereze murebe uburyo nkasozamo. Mu by'ukuri ngira ngo murareba ukuntu kaba kameze mo imbere, murabona ko rwose gakoze mu buryo bwiza, uretse nuko ari agakoresho ariko kameze n'ubundi nk'umutako. So ni akantu keza rero. Icyo ngiye kubereka n'uburyo ugasoza kakarangira, ubwo kaba kageze ku kiciro cyo kugateraho imishumi umwe baterura nyine. Uko kano kameze ngira ngo murabibona, iyo umaze kugasoza uboha imishumi ukagera gute ukayiteraho. Rwa rudodo rwanjye nkaruzengurutsaho, nkareba aho ruhurira naha, nkarenzaho akantu wenda nka santimetero nk'icumi. Namara kuzirenzaho
nkakata rwa rudodo. Noneho zigomba kuba ebyiri kugira ngo zize kumfasha kwinjiza nkayisha utu tuntu dusaguka ubwo budodo. Zigomba kuba ari ebyiri. Ngira ngo murazibona. Nzishyira he rero? Nzishyira kuri rwa rundi nasorejeho. Murimo murabibona? Nzishyira kuri rwa rundi nasorejeho. Namara kuzishyiraho nkatangira kugenda za ndodo zirengaho zino nzihisha. Ukuvuga ngo niba zibaye zine ebyiri, uru rwari rukabwe ruriho ni urwa gatatu. Nuvuga ngo ndashyiramo imbere, niba ngiye gufunga ndasigayo kamwe, mfunge sohoze ka dodo nkinjizemo karinde kabura. Niba urwari inyuma ndaruzana njye gufungira he imbere, ariko mwibuke ko mu gufunga nsigayo rumwe. Kugira ngo murabibona, hanyuma nkarwinjiza hepfo rukagira guteruka rugashirirayo. Hanyuma kubera ko ruri imbere, ngira ngo murabona ko ruri imbere, ndarufungira hehe inyuma. Hanyuma ariko nibuke ko nsigayo urudodo rumwe. Ngira ngo murimo murabibona, uru ruri inyuma ndarufungira imbere, ariko mwibuke ko nsigayo urudodo rumwe. Ngira ngo murabibona, iyo ruri imbere dufungira hehe inyuma, ariko nkibuka gusigayo urudodo rumwe. Kaba kari imbere inyuma gutya nkagafungira imbere, ariko nkibuka gusigayo urudodo rumwe. Kaba kari imbere gutya nkagafungira hehe inyuma, ariko nkibuka gusigayo rwa rudodo rwanjye rumwe. Kaba kari inyuma nkagafungira imbere, ariko nkibuka gusigayo urudodo rwanjye. Namwe mujye mubyibuka. Nkakomeza gutyo paka nzengurutse agakapu kose. Ngira ngo murabona ko ahantu maze gusoza ntabwo ushobora kubipfumura gutya ngo bisature, reka biba bifunze cyane neza kuko mba nabikoresheje tekinike. Ugakomeza gutyo. Ngira ngo murabibona rero, ubikomeza gutyo mpaka uzengurutse buno budodo bugahura ugafunga n'ubundi. Ngira ngo murabona rero namaze kugasoza. Murabona ko rwose karinganiye, n'agakapu keza cyane kararinganiye. Ubwo igisigaye ni ukugira gute, ni ukubaha imishumi. Ngira ngo muribuka ko hano nababwiye ko aka gace kaba kariho ubudodo 9 buva hano bukamanuka bukaza bugahura n'iki gice cyo hirya. Hano kuva ugera aha hakaba hariho 19. Icyo bifasha rero ni iki? Bifasha muri kwa gutera imishumi kwacu. Tugiye kuboha umushumi kugira ngo nitumara kuboha tugire gute tuwutereho agakapu kabe kagize gute kararangiye. Upima ku gituza cyawe. Murabona ukuboko ndakurambuye, nkanza nkashitsa ku rutugu rwo kukundi kuboko ko hirya. Ubu uru rudodo nirwo ndi bubohemo umushumi, ariko mfata amabara atandukanye kugira ngo bikore ka design keza. Nimara kurukata nze pime ku rw'umukara, urureshya n'urwo nakase ku muhondo. Pimaho gutya, nkaza nkahuza nkareshyeshya, ubundi nkakata. Iyo maze gukata rero za ndodo ebyiri zitandukanye zongeye gukoramo umushumi, mpita nzisatura. Nzisatuza iyi makasi kugira ngo ntaza gukora ibintu bidahuye. Ngira ngo murabibona, ndimo ndazisatura. Ngira ngo murabona maze kugira gute kuzisatura, ariko ntabwo nzirekanya kugira ngo mbashe kuziboha mu buryo bwiza. Murabona ndazisatuye. Iyo maze kuzisatura, murabona rufite mu kuboko mu kiganza cy'iburyo, nitanza nkarucomeka muri uru rw'umukara rwo mfite mu kiganza cy'ibumoso. Ngira ngo murabibona uburyo mbikoze ni gutya. Ni ibintu byoroshye cyane. Utu dusigaye nyuma ntasatuye ngo mpeze, ni ukugira ngo tumfashe. Nahejeje murabona byanyanyagira, simbona uko ngira gute ko mbiboha. Ngiye gutangira rero kuboha. Ndagira ngo mukurikire neza kuko kuboha umushumi nabyo
hari abo bijya bigora. Ngiye gutangiza aka gace k'umuhondo kamwe, ndabigenza nte rero? Mukurikire neza. Ndaza nkacisha inyuma y'aka k'umukara, murabibona, kaze gacemo hagati. Karaza kanyuremo hagati, kaze gahure n'aka k'umuhondo kagenzi kabo, ngira ngo murimo murabibona. Noneho n'akandi nkazane k'umuhondo gasaturemo mu tw'umukara tubiri, kaze gasange kagenzi kabo. Hanyuma nzana k'umukara nkasatuze mu tw'umuhondo gasange ka kandi k'umukara kagenzi kabo. Hanyuma ka k'umuhondo nkazane nkanyuze mu mukara mo hagati, nkazane nkagonde gahure na kagenzi kabo. Ngira ngo murabona ntwaya k'umukara k'umuhondo kace mu mukara mo hagati, kaze gasange kagenzi kabo. Ukomeza gutyo mpaka umushumi wawe ugize gute usoje. Ngira ngo murabona niko ndimo kugira gute kubigenza. Mu by'ukuri hariho ababona umushumi bakibwira ko atari intoki zawuboshye, ariko mu by'ukuri niba murimo kubyitegereza neza ninjye urimo kubikora. Murimo murabibona, ni ibintu byoroshye rwose. Umurangije urabona ko ari agashumi keza rwose. Impamvu ntahuza rero ntavuga ngo muze mareyo, ni ukugira ngo nsigutu tune dusaguka tuze kumfasha kuwutera kuri cya gikapu cyanjye. No hepfo hamwe nasize twa tunda dusatura noneho kugira ngo natwe tuze kumfasha kuwutera ku gikapu cyanjye. Ndagira ngo rero mukurikire mbere ukuntu bayitera ku gikapu cyacu. Cya gikapu twamaze gukora, twakirangije, twagisoje. Ubwo igisigaye ni uguteraho ya mishumi yacu tumaze kugira gute gukora. Ngira ngo muribuka ko kuva hano ugera hano hari ubudodo 19, murabyibuka neza. No kuvuga ngo impamvu ari igiharwe, nidufata ubudodo bune kuri buri ruhande, bune kuri buri ruhande n'ubundi bune kuri buri ruhande, n'ubundi muri rwa rudodo rwa kane niho turi buterere umushumi. Muri rwa 1 2 3 4. Ubwo n'ubundi no kuri yakote rwa rudodo rwa kane hano ruraba ruhuye n'urudodo rwa kane hano, imishumi ize kuba iringaniye. Iyo niyo mpamvu yabyo. Reka rero dushyiremo umushumi wa mbere, ushyiramo twa tundi twagiye dusaguka, ukatumariramo twose. Ngira ngo murabona ko ntumariyemo twose. Iyo maze kutugezamo rero, ushaka buryo ki noneho udukunja ukaduhisha, udukunja ute rero? Murabona kana k'umukara mpita nkazana hano hirya, aka k'umuhondo nkakazana hano hirya kugira ngo amabara atajya ahantu hamwe ahubwo abisikane. Hano niba nashyizeyo umukara, ndi butware kandi ko bidahuje ibara k'umuhondo. Naha niba nashyizeho umuhondo, ndi butware kandi bidahuje ibara k'umukara. Ngo murabona ko namaze kuducomeka, mpasigaye umwanya wo hagati. Ndazanamo k'umuhondo ariko nzanemo n'ak'umukara kuko bidasa. Utu dusigaye hirya ntutambikishe hirya kugira ngo mbashe gukora agakapu kanjye kuzuye neza. Ngenda mbisikanya, aho nshyize umukara nkatwarayo umuhondo, aho nshyize umuhondo nkatwarayo umukara kugira ngo bize gukora isura nziza. Iyo ushyizemo rero nibura nka gatatu, twa tundi ushobora kutwinjiza mo hepfo ukagira gute ukaduhisha bikarangira. Ngira ngo murabona uruhande rumwe rw'umushumi ndarurangije. Nkahita nza no ku rundi ruhande nkareba 1 2 3 4. Kane nkasanga biragwa ahangaha. Naho nkatwinjizamo twose uko twakabaye uko ari tune. Ngira ngo rero murabona ko imishumi imaze kwiteraho. Ubundi icyo washyiramo cyose kugira ngo urebe ko gakomeye, niyo washyiramo amabuye biba byarangiye n'idati. Murareba ngira ngo imbere ko kameze,
ukareba n'inyuma no mu mpande uko kameze. Ni akantu keza rero ubu ngubu iyo kameze gatya kaba gahagaze nibura 2,000 by'amanyarwanda. 2,000 rwose kakaramba, ariko kakaba kamara imyaka 5 bitewe n'uburyo wagafashe. Iyo kanduye ucisha akanga karimo isabune kakongera kakagarukana umucyo wako. Hanyuma ibikoresho rero nabyo ngira ngo murabona iki kidoye cy'ibara ry'umuhondo kiba gihagaze amafaranga 15,000. Kikaba cyavamo nibura udukapu 20. Nicyo kimwe n'iki cy'ibara ry'umutuku ry'umukara nacyo kiba gihagaze 15, kikavamo nibura udukapu 20, kamwe gahagaze 2,000. Kimwe kiba gifite ibiro 3 n'igice. Biraboneka rero mu Rwanda, ndagushishikariza ko nawe wabyiga ugatangira business. Ndabashimiye rero murakoze, ariko nabashishikariza gukora subscribe kuri iyo channel kuko mugiye kujya muyibonaho ibintu by'ubwenge by'ubugeni bukorikori mushobora kwigaho namwe mugatangira gukora business ziciriritse. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.